Osnovna parola Požeškog ekološkog pokreta od osnivanja, to je 2011. godine, jeste da čovekovo zdravlje nema cenu i da je sve uzalud ako su nam voda i vazduh zatrovani i zagađeni, kaže predsjednik Požeškog ekološkog pokreta. Najveći problemi sa kojima se Požežani suočavaju su veliki i za sada, nažalost, nerešivi. Jedan od njih je neuređeno korito reke Skrapeš. Požega je verovatno jedini grad u Srbiji kroz koji protiče reka u dužini većoj od 1000 metara, a da su obale i korito zarasli u gusto drveće, vrbe, rastinje i drugo neogledno šiblje. Ovo je, i sami vidite, prašuma u malom, idealno prebivalište za zmije, pacove, pse lutalice i ko zna čega sve još. Zatim, ništa manje prioritetan problem su azbestne vodovodne cevi. Kada vam kažem da je azbestne vodovodne cevi u Požegi da su postavljeni krajem 70. godina prošlog veka i da su stare preko 50 godina, a da je rok trajanja njima oko 35 godina, jasno je da postoji na mnoga mjesta oštećenja, tako da sada voda dolazi direktno u kontakt s azbestom. Na teritoriji opštine Požega, kaže Dolović, ima na 1000 divljih deponija koje se najčešće nalaze pored reka i potoka. Sve ovo su potencijalna žarišta za stvaranje zaraznih bolesti, a u tim deponijama zbog stvaranja gasova može doći i do eksplozija. Lično mislim da nikakve kazne nisu rješenje za ovaj problem. Jedino edukovati stanovništvo i razgovarati sa njima. 19-godišnji Mihajlo Đokić, jedan je od najmlađih članova ekološkog požeškog pokreta, a svest o očuvanju životne sredine, kako kaže, usadilo mu je majka. Ona je uvek meni govorila kako treba da vodite računa o prirodi i o čistoći. Ja sam nekako u svojoj glavi stekao neku sitnu svest o tome koja je bila dovoljna da me zainteresuje malo više očuvanje životne sredine kao sferu mog života i od tada ideja da se učlanim u Požeški ekološki pokret, a samim tim sam i zbog toga upisao ekologiju ili zaštitu životne sredine zato što me interesuje. Mihajlo se nada da će u budućnosti, kada stekne dovoljno znanja tokom školovanja, moći svojim idejama i rješenjima da pomogne da se podigne svest ljudi o značaju zaštite životne sredine. Veći problem je što ljudi, ne samo mladi, nego svi, nemaju svijest o tome i prosto ih ne dotiče zato što ne razmišljaju o tome dok to jednog dana ne preraste, na primjer, voda. Mi, na primjer, za 5 ili 10 godina možemo da računamo da ćemo ostati bez velikih količina vode. Požeški ekološki pokret broji 300 članova i organizovali su do sada veliki broj akcija kako čišćenja korita reke Skrapeš, tako i uklanjanja divljih deponija, ali kako kažu to nije trajno rješenje i da bi trebalo i lokalna samouprava i resorno ministarstvo da se uključe kako bi se ovi decenijski problemi rešili, a time sačuvalo zdravlje ljudi i prirodno okruženje.